لسر إنسانيته لسر مروفتي أم مسألة دنيا مدى باجتي حال بكر وكما بخازن في قال لي خرب بكر جوا سياسة خون خارج دور كابن اگر اون دور نكابن ظالمن كي مرنا واجب دستامية شاوا معانا و دبي ولادتا بدستامية مرنا واجب دستامية هم دستا براتية دخازن اگر اون قيمتي براتية نزابت ما بل ضعيف بحسيبنن وبين بقاتيامي من راكنا اللهم وامي خلط فريد شنوندگان چند رادیو دنگ گلده باشی رو 27 چلی 2024 شمیل بروکسل ساعت 12 آمده 14 گودر نجمن و چینی رو پیشکش بکندم دم آزادی آره در آفریقا قدخه چای گاباره 15 روزندن هات درش کرن کتنا چای گاباره یه دنا واسینور نافچه باسا و شرنخه دیه جیبو 15 روزان هات قدخه کرن والیتی داگه کرا شرنخه داقیان کو چای گاباره و که هرما اولهیا تایبت آدم کی هات اعلان کرد داقیان ده و هات کوتن هرما چای جی 27 چلی 2024 هيا نه سبات 2024 جیبو 15 روزان و که هرما اولهیا تایبت آدم کی هات اعلان کرد همان هرم بریا نهاجی دو جاران 15 روزان هات بو قدخه کرد هفسروک متوات فده کرم جان پولاد بانکر اوگود جبو چاری سری تولیم شامه ببن پارتین سیاسی و رقصتنین گرسیین دموکراتیک راگی هاندون کو دیج با آزادی فیزیکی ریبرا پلوی جلان چاری سر کنا پرسکریکا کرد آبرین دموکراتیک و راگی را تجدید دست بمشی بکن مش دیجی یک ثبات حتی روز سال وگرا کمپیا ناونیته یا بازی ثبات بردار خستن و هفتو پنج اکتیویست موافق مروباند مشی دیجی خو بگیرن هفسروک فدراسیون کوملین حقوقی و پشتوانی مالباتن گرتو حکم خاران ریا مدی متوات فید کرم جان پولاد تکیلدار مشی آخری و بانگا خودی درکتینه کرد جان پولاد تازانی کو او لیدیه که ثبات دست به مشا مزن آزادی بکن و ها گود ام دو خازن بالی بکشن سر چاری سریا پرسکری کا کرد و تجدال سر گراوا ایمرالی ام پشکری ام پرسکری کن بی ولاتی به تجدید و گیری ددن لو ما ام دیویژن کو ام تجدید بدن شکاندن جبو کو اف تجدید به شکاندن و آرامی آشتی به ولایت ما ام دوام 15 روزان ده بمشن جان پولاد آن زمان کو پشتوان 15 روزان جده چالاکین وان این دموکراتیک بودومه جان پولاد و ها بانک herkesi کرد ام بانک لرای گشتی دکن کو ورن دسته خو بدون ما و جبو چاره سری پرسکریکا کورت پرسکریکن گشتی یعنی ولایت ما تولیم شامه ببن ده چالاکیا ما جدو ملان و دست بکه ملک جی قرسی ملک جی جوانه دست بکه و ده هدی لولات بگره لباجاران جی لباجار کانجی مش بگی جه کو دری لور بمینه و هم رخصنا خو بکه هم جی بگر بنجم هر لهمو جهان جی ام دخوازم بالی بکشن سر تجدال سر گراوا ایمرالیه نویسکار آزاد شکر دیار که گوت جهان سرمایه‌دار آندن مروانی راستی گرک پرسکری کانهاتی و تپیوانک مروانی جنهشتیه آزاد جبو چاره سری جی گوت مدرنیته دموکراتیک دکاری پرسکری کاگل کو چاره سر بکه اونها پیوستی آگل کرد به ایدولوژیه هیا كان يشودا بكمال يك أمراضي نعقلاني وكو آينو ميتافيزيكو وهم وخرافات وأفسانة بشيوك لشيوكان كومال قابل يك آراستو يك هيل براوي أو لسردمي سرمایه‌داری مدرنیتا بشيوكي نرمترو منظمتر إيش لسر أو يك رهنديو إيش لسر أو يك آراستا يك راوا بويا لو سردمدا لسردمي سرمایه‌داری دا يعني مروف
ملکەت کراوە بە دیکتاتۆریەتی پیشەسازی و ملکەت کراوە بە دیکتاتۆریەتی تەکنیکی ئینسان بۆتە ئینسانێکی ڕواڵەتگەڕا ئینسان بەها عەقڵەکانی لێ وەرگیراوەتەوە شوناسێکی نەعەقڵانی بە ئینسان دراوە ئیتر چی تر لەوێ ئینسان پەیوەندی مرۆیەکان یعنی مۆرکێکی ئامرازگەرایی و مۆرکێکی شتگەرایی وەرئەگرن ئەمەش بووەتە هۆی ئەوەی کە کۆمەڵێک ئاتاجی و ساختە و بەرهەمی درۆزنانەی خستۆتە بازاڕەوە کەوا لە ئینسانەکان ئەکا یعنی ئینسانێک بن یعنی توانای بیرکردنەوەیان نەبێ ئینسانێک بن بە تەواوەتی یعنی ئینسانێکی کۆیلە و دەستەمە و چەقبەس و دروستەکەن بە تەواوەتی ئازادی لە ئینسان وەرەگرنەوە ئەم جۆرە وای لێ هاتووە کە ئینسانەکان کاتێک کە پێناسی خۆیان نەکەن کاتێک کە ئەیانەوێ ینی شوناسی خۆیان بۆ بەرامبەر بۆ کۆمەڵ دووپات بکەنەوە شوناسی خۆیان لەوە ئەبنە پێناسی خۆیان لەوەیە ئەبینەوە کە ئەمان خاوەن ئامێری تەکنۆلۆجیان کە ئەمان خاوەن پۆشاکی باشن کە ئەمان خاوەن ئۆتۆمبیلی باشن کە ئەمان خاوەن خانووی گرانبەهان. Endamê ÖHD Parêzer Serdar Tum got divê girava İmraliyê jî kontrolkirinê re bêvekirin. Parêzer Serdar Tum diyar kir ku ji roja destpêkê û heta îro bi bahaneyên cuda hevdîtina wan bi wekîlê wan yên girava İmraliyê ne tene asten kirin. Mafê me yên hevdîtina bi wekîlên me re heye û em dixwazin wî mafê xwe bikarbînin. Sedemeke dinê astenkirina hevdîtinên me çarêseriya demokratîk ya pirsgirêka Kurdê muxateba serekeyê vê pirsgirêkê Rêbera Pula Öcalanê têcîdkirina Rêber Öcalan jî bengiha şerê taybetê bengiha krîz û kaosonê Tirkiyeyê. Civakên li Tirkiye berdala vê yekê dide çalakiya grevên birçîbûnê girtiyên siyasî û nûbeta adaletê ya xizmên girtiyan hatine destpêkirin. Civakên li Tirkiye teva çarêseriyekê demokratîk dixwazin. Parêzer Tüm herî dawî behsa CPT û helwesta nîşan dide jî kir û got em nizanin kalê İmralî îşkence heye yan nîne. Tişta ku divê CPT bike ew e ku fikarên raya giştî ji holê rake divê CPT tene raporê eşkere neke divê İmralî ji kontrolkirê re jî veke. 3 salên agahî nayên girtin û bila mafê wan yên heyî bên naskirin. Me ji ber vê yekê serlêdan kir em bank li rêxistinên hukukî yekîtiya baroyan a li Tirkiye dikin. Têcî sûcê mirovaniyê li dî ji vê sûcê em bank li hem raya giştî dikin ku bi hestiyar tevbigerin. Esma Ayaz ji girtîgeha jinana Şakranê bang kir. Esma Ayaz 23 salên li girtîgeha jinana Şakranê girtiye piştgiriyê dide pengava destpêkiriye û di grêva birçîbûnê de. Esma biriya malbatê xwe peyamşand û wiha got ez bang li hemû gel dikim ji bo azadiya fîzîkî ya rêberê me û ji bo çarêseriya meseleya ku ji 27 mijdarê de ye em di grêvê de ne. Niha ez û heval Fatma Reşat Fido di grêva birçîbûnê de ne. Ez bang li gel li nivîskar Rewşenbîr hunermandan dikim. Herkes tiştên dike ve sermirê xwe bicih bîne. Ji bo Kurdistana azad û Tirkiyeyê demokratîk em deng bidin girtiyên azadiyê. Em silavên xwe ji hevalên li qadan dişînin em hêvî dikin em ê encamek baş bi dest bixin. Devleta AKP qanûnê xwe ji bilpê dikin, dijî ehlaqî, dijî mirovatiye, tecîta herî giran li ser rêberê me seroka pede dînin. Em fesek nawa, lanet dikin û şermezar dikin. Dayikên di nûbeta adaletê de diyarkirin ku seroka giştiya İYİ Partiya Meral Akşener jî dijmina Kurdan e. خدای یه وی رش کروی گوتنه گو اما تمام ایکون قارشی منه ترجی وی گوتنه دویجن خوش عبول دا جلاده سری کردانه نیاری بابا نامن دوسته لاوا قیزام ام بیاد بیجن امرا پیشی اموان شرمزار دکن کو چکا وان ملیوانه و نیاری برای خونه و برا فدی بکن کو جوی گوتنه را بلکی ویگا کالکی وان و برای وان جی دوی
زمانی دهاتنه کشتن ایرو بونه دوست نیاری خو و نیاری برای خو برا او فدی بکن دخوازن نه دایکا ما بگری نه دایکا عسکرا بگری نه دایکا پولیسا بگری برا امر خدا مرب مرب چویکا چوله جی دست عبدانی کشن ام بیاد خوازن ام بارشو اشیتی کی دنا خدا خوازن ام حضور کی خوازن ام بانک لوی دکن کو سبب برا ورا ری بارش کی چیکه بس اب خوین هبقات ری از مرال اخشن مزار کن وشت قتل عام بكري أشغلما كذا قتل عام أو هكذا كردا قتل عام تنزل ميتكن حقارات يمكن بكومي هزديوان هيك بني عدالان سروان خرج كدن سروان چمنتو كدن أم دادي ساجزغر باش كم شغازات أم بخصوص چوا إما دكرين كن حبس زندانا براوان جبرين كن حبس زندانا وابد بدبي خواش ما كي براوي جبرين تك أردوخان جمهور باشخانه براوي جبرين تكن حبسي كم زموت حبسي دن براوان جوانه ميك كشتن البان زاردايكي ميك قتل كرين البان جوانه ميك شرجي كرين بني بيرا سروان گرتنن برا درینن برا وشتک محسور دبی قوتی کوایی ما قتل کری ما کشتی هیچ کردار هنده کرد حتی که کرد ساخن یک کرد بمینی اوی سفیق سکنه و اجار کرده که شرمزار کن اوی رش لندن سالوگرا رزگارکرنا کوبانا هات پیروزکر مجلس گلی کرد و تevgera جوان شورشگر انگلیستانی به وسیله سالوگرا هشتمین رزگارکرنا کوبانه لآواهیا کومله مراسم در خستند مراسم در سرناوی تچهشی خاطرنامه که نهادکرین هات کوتن کو قهرمان تو فداکاری ال کوبانه ایرول چاین کردستان رضابه به همو به هیبت افایل دیجی فاشیزم مداگه کلیه دومه پیشتر سرناوی مجلس گلی کرد آسو کریمی و ارجان اطلاقوی با خاطن anda Arif Mirkan Hatebiranım hat kutun ku gele kurt le kovane ledici hovitiye tekoşneke mruvi meşandan hatta şankerin ku tekoşar dici daişi hati keren ledici faşisma Erdoğan u devlet atır ku hemi faş veruti hatiye keren hat diğer kerin ku jinen kurd rızgarkına kovane de peşenge ke diyor ki keren u ev peşengi lehmu cihane ji tekoşna azade yajnan rebuya çavkaniya ilhame pişte haftanan Mir Serhat u Mervan Şan derketin serdiki Di peşekte komale piştevani valikariye ya alimen oli de konferansa İslam'a demokratik la avaya hizmet ya yiktiya odeyen sinetkar o esnafan Ahmet tele darxistan gelek alimen olin nerem baveriyan siyaset medar o jinen oldar tevlifun konferans ba axaftının despeki berdoğan dike. لکامپ هولی لیدی داعش اپراسیون مروی و اولیه حتی سپیکرن هیزن اولکاریا هندوریا باکروشات سوی پیشنگ هیزن سوریه دموکراتیک خاصه یکیان پاراسنا جن یه پیجه قناغاسیمی یا اپراسیون مروی اولکاریه لیدی شانه چدین داعش یه لکامپ هولی داد سپیکرن فرمانداری اپراسیون درباره مجاری داخویانی داوگود جبر زده بنا مترسیا تروری لکامپ هولی او کمکرن هویتیا چالاکی تروریستی یه کوشانه داعش لیدی جنشتجی kamp operasyon hati despekirin çeteyin daişe ve heybeti ve teybeti ve armanca ve şandına daişe zarukan dikene armanç ovan perverde diken jali edin ve planen koyen revandın ur derxistına tevliheviyan jil kamp ezedekirine Emveke heyzen evrekariye hündürünya herema bakuruşatı Suriye heyzen Suriye demokratik kasede peşenkle yekiniyen parasını ajeniye peje u pişkiriya heyzen hev peymana navne teviya şelledici daişe konağa siyemin ya operasyonun murovi evlehiyle kampa hole radigihine juha ve heyzen me hem erken kudike ve sermili vanji operasyon u tedbiren evlehiye yen bilez anji dem dereji bu tekbirna khateriya teröre ve serhereme u gele ve bekline. Bu işe bir insanlık şerefi adına başladık. Bunlar Türkiye 48 dike, Mersin'deki kurda, o hareket mekaniği, arkadaşlar Türkiye takip edilmekte. Türkiye'deki kriz, vardır etkiye. Siyasete Türkiye, lütfen kurda, ne daha, tarih hafada,
siyasete karşılaştırmayı, siyasete karşılaştırmayı. Şahı gelekli, gele askeri, gele Ermeni Kırkı, Nal Türkiye Hazır Daniye, Ahmet İslam'ın da Hazarı, ve fazla Kırda geçirmişler. Siyasete karşılaştırmayı, Kırda rahat edildi, Akatırlıklar. Jin û zarokên Daişê êrişî rojnavanan kirin rûçekyanê anha li kampa Holê ragihand ku jin û zarokên Daişê yên di nav kampê de êrişî tîmên rojnavanan dikin ku operasyonê dişopînin. Jinan û zarokên Daişê yên di beşa pêncan a kampê de kevir avêtin rojnavanan û bi amûrên tûj êrişî rojnavanan kirin. Li encamê de nûçekyanê Ronahî TV Silêman El Tawil bi giranî birîndar. Hevseruka Amedê ya Dem Partî Pınar Sakık Tekîk diyar kir ku ew ê nehêlin qayyum cardin şaredariyan desteser bike. Pınar Sakık Tekîk got em ê ji bo vê yekê bingehekî xurt ava bikin. Beriya çûyîna sersunduqan û piştre jî em ê li îrade û destkeftiyên gelê xwe derkevin. Pınar qala hîleyên mîna veguhestina hilbijêr û navnîşênên xeyalî kir û got ji bo hilbijartineke adîlane çê bibe divê yeseke daxwazên me cidî bigire. Ji xwe bi destê qayyuman li Kurdistanê polîtikayên şerê taybet dijwarkirine nelerîtî û talan zêdekirine. Ji bo vê jî divê yeseke tedbîrên cidî bigire lê em ê bi xwe jî li ser sunduqan tedbîran bigirin û bingehek xurt ava bikin. Gel wê li îradeya xwe xwedî derkeve û hilwesta xwe li dijî şerê taybet dijî siyaseta têcît û qayyumê nîşan bide. Pınar herî dawî got ev şaredariyên gelin û em ê xwedî li van şaredariyan derkevin. Em ê bi rihê 8 adarê û 21 adarê hilbijartinên Sûyekê adarê pêşwazî bikin. Em ê pêvajoyeke hilbijartinê Kurd û bi coş derbas bikin. Em ê li bajarên Kurdistanê polîtikên qayyum siyaseta têcîtê mahkum bikin. Deynê qayyuma Wanê 3 milyar TL'yî derbas kiriye. Derket holek û bigiştî deynê şaredariya Wanê ku dibin qesba qayyumê de 3 milyar û 679 milyon û 382 hezar û 988 TL ne. Şaredariya dibin qesba qayyumê de hem deyndarê Xizaniyê hem deyndarê sazên cemeveriyê SGK û Bahçeyê. Di heman demê de deyndarê İler Bankası bankeyên din yên navxweyî deyndarê krediyên ji derve hatine kişandin û stokên deynên dine. Hatta meha dawiya sala 2023 deynê SGK ku Bahçe yê li şaredariya Wanê 120 milyon û 28 hezar û 318 TL bûn. Qayyumê Xwestkar saziyên girêdayî şaredariya Wanê jî dibin deynan de hiştiye. Saziya Vaskî ya girêdayî şaredariyê 928 milyon û 405 hezar û 372 TL'ye. Hevpara Belvan Asûd milyon û 82 hezar, hevpara Mavi Kent Sû 3057 hezar û 392 TL deyndare. Deynê saziyên din yên girêdayî şaredariyê jî bigiştî milyar û 4 milyon û 889 hezar û 787 TL ne. PDK bi dagirkeran re hev dide şer di navbera Kurdan de bi destpêkirin. Navên de ragihandina HPG roja pênşemê di 25 Çileya 2024 de ragihand ku êrişa li Amediyê bi hevkariya PDK û Devletê Atirkatiye kirin û got hêzên PDK kemîn li ber gerîla danî û bi çekên giran êrişî wan Devletê Atirk jî ji hewayê ve êrişkir. Çavderê siyasî Mehmet Nasrettin derbarê bûyerê de axivê got yên ku şerê Kurd û Kurdan derbixin dijminê Kurdanê. Em dizanin ku gerlayên azadiyê li 4 parçeyên Kurdistana mefa Kurdan diparêze. Êrişa dawiya PDK metirsiyê gelekî mezine û xizmeta dijmin dike. Dagirker tucar berjewendiyê tu aliyeke Kurd naxwazin. Dijmin her dem xwestiye ku hinek partiyên Kurdan ji bo berjewendiyên xwe bikarbîne. Mehmet Nasrettin destnîşan kir ku derpêj ji Kurdan re çêbûya ku berjewendiyên xwe biparêzin û destkeftiyê nû bi dest bixin. Her aliyek û be sedema şerekê wiha dibe sedema wê yekê ku gelek Kurd wan destkeftiyan jî dest bide. Başûrê Kurdistanê di şerê Kurd û Kurdan de xwedî ezmûneke tale hemû destkeftiyên Kurdan li Başûrê Kurdistanê de encama yekîtiya li hemberî dijminan de hatiye bi destxistin. Nabe ku PDK cardin bibe sedema şerê Kurd û Kurdan. Hemû Kurd baş dizanin ku bercewendiya gelê Kurd di yekîtî û yekhelwestî de ye. Divê PDK demir de ji vê şaiştiyê vegere.
هیوا احمد نویسه و دبیجه اردوان و رئیس شهر کردان دکن روزنامه‌وان هیوا احمد گفت سرکومار ایران İbrahim Reisi roja çarşembe çu Türkiye û beşdarî forma hevkariya İran Türkiye ya salane bû li koşka Çankaya ji bi Erdoğan re hevdîtin kirin piştî hevdîtinên çend saetên di navbera her du aliyan de heşt peyman hatin imza kirin li gorî medya her du welatan peymana sereke li dijî terorê yanî li dijî gelê Kurd bû Reîsî ji Erdoğan ji bi qasî peywendiyên bazirganî behsa terorê kirin ev jî dide xuya kirin ku İran û Türkiye di mijara qirkirina Kurdan de li hev kirine بگمان شر لغزای شر روسیه و اوکراینیا جی آخوینه له هر دو آلیان شر لغزای اوکراینیا کرم بنگا ایریشن دیجی گله کرد اگر ام ایریشن ایران یعنی سر عراق سوریه و پاکستان و لدیجی هیزن آمریکایی و هلوسا ترکیه کو ددما شر غزای اوکراینیا ده ایریش روجاوا باشور کردستان گر لمبری چاوان بگیرن ام ببینن کو آرمانجا هر دو دولتان تونکرنا کردانه آرمانجا دولتا ترک اوه کو ایران بکشینه نوا شر و شر لغزای لتوای روشتا ناوین بلاو بکه و آگیر شهر گورتر بکه اردوان دولت باحچلی و هداپار چافکانی سرکه ین شهر لدیجی گله کرد ترکیه و هرمینه دولت ترک نهاج بریا پیدا که شهر کرد و کردان ره دیگه پراتیکه ده با کمپاس کمپلو و لیستیک انقرهش دخوازن یعنی که جبکشینن نواوی شهری چالاکی انگرلین آزادی اردوان و دستراتاریاوی و دولتا ترکیه کرنه نوا هجاندنه که تیک چونه ده لما دولتا ترک جهیله که و بره خده ده ایرانه جهیلادن و راست راست لگل استخبارات سوریه و ایرانه هفدیتنان دیگه و بچته اندخوازه تبلی هویان درخینه پیشتی سردان ابراهیم رئیسی هر دو آلیم بزلالی دیار کرن که هینا ناکوکی وان یه سرشر سوریه بردوامه ایران başduzane ku devleta Türk pişkiriya çeteyin daişe dike eriş hadaviyle İran eji bi deste çeteyin daişe çebubu nakokya duyemi ji deslatariya Beşar Esad u ihwanine Amerika, İsrail, Avrupa u gelen Suriye her çıkası Esad naxwazin le serkeftina serrexistina İslam'a radikal ihwanî naxwazin ev hez naxwazin Rusya jî li derya Sipî bi cî bibe rojnamevan hiwa wiha dewam dike Erdoğan şövenî şerî jî pijak û YPG danî ber bi serokkomarê Îranê reîsî jî gerîlayên azadî û reveberiya Xweser ya li Rojava danî ber Erdoğan li Mettirsîna li Kurdistanê ne planê navbera dijminan e Mettirsînê ew e ku hêzên Kurd di nava van planan de cih bigirine êrişa dawiya PDK li dijî gerîlayên azadiyê nîşan dide ku Mettirsînî gelekî kur e. Nuçegiyane Ajansa Mezopotamya Mahmud Altıntaş li Semsûrê dema ku diçû bûyerê bi şopîne hate bin çavkirin. Rojnava Mahmud Altıntaş to sibehî dema li taxa yeni ya navçeya Semsûrê diçû bûyerê bi şopîne û nûçeyekê amade bike weseyta lê siwar bûbû ji hêla polîsan me hata rawestandin û bahaneya derbarê wî de biryara bin çavkirinê heye girtin û birin Müdüriyeta Polîsan ya Semsûrê polîsan derbarê bin çavkirin Rojnava Mahmud Altıntaş de tu daxuyanîne da. Nuhtu pênc rojên tu agahî ji rojnamevan Silêman Ahmed nayê girtin. Rojnamevan û edîtörbeşa Arabiyê Rojnivîsê Silêman Ahmed li 25 Cotmehê de li deriyê pêşxabûr Sêmalka dema xwe derbasê Herêma Federal ya Kurdistanê ve hem ji aliyê hêzên PDK ve hate revandin û nuhtu pênc rojên agahî jê nayê girtin. Hefteyek piştî wendabûna Ahmed asayişa PDK ya Duhokê daxuyanekda û îddiaker ku Silêman Ahmed ne rojnamevan e bi vê daxuyanî li xwe mikur hat ku Ahmed ji hêla wan ve hate revandin. Silêman Ahmed nezî 5 salin di beşa Arabiya Rojnivîsê de weke edîtör kar dike. Parêzera Ahmed Neriman Ahmed jî diyar kir ku tevî biryara dozgeriyê ji asayişa Duhokê rê nade ku ew müvekkilên xwe re hevdîtînê bike. Parêzer Neriman Ahmed jî got dosya müvekkilê me Rojnamevan Ahmed di deste saziya istihbaratê parastinê de ye. Heta niha me zêdetirî 10 serlêdanên ji bo Ahmed kirine lê destûra hevdîtînê nayê dayîn. Di heman demê de raydarên PDK û desthilatariya herêmê jî têkildarî Silêman Ahmed tu agahî parve nekirine. Rojnivîs diyar dike ku PDK jî ewlehî û jiyana edîtörê ajansa wan Silêman Ahmed berpirsiyar e. Du müzisyenên navdar ên ku ji ber nexweşiyan koçedawî kirin.
ve sibehi müzisyen navdar Enkur Tivana Perej u İbrahim Nakidyan yej Ruşrate Kurdistan jiber nexweşiyan koça davi kirin. Li zanyariyan hunermend Tivana Perej beri du rojan tansiyonê li mejiyê wê xiste bû û di jêr çavdêriya bizîşkan de bû. Lê vê sibehî jana xwe ji desta Tivana Perej jenyarek navdar ya Amera Kemanê bû. Li aliyê din hunermend İbrahim Nakidyan ku jenyarek navdar ya Amarê Argê bû wî jî ji ber nexweşiya dil ve sibehîşana xwe ji desta. Her du hunermendên vefat kirin cihê wan di muzîka Kurdî de diyar bû gelek karên hunerî ji bo hunermendan kirine. Li İzmir'e bir playa 5.1 ارتش çebû bi behra Ege'ye de ارتشek çebû li guri agayên serokatiyê ve beriya rewşa lezgin û kerasetê saat 8:19 de li perava behra Ege'ye ya navçeya Menderesê bi playa 5.1 ارتش çebû. ارتش bi kurahiya 8.51 kilometren dibin erdê de çebû. İzmir û bajarên derdûrê jî bi ارتشê hesiyan. Dencama qazaya trafik de ji heman malbatê sê kesan jiyana xwe ji destan. Li guri agahên ku hatine bi dest xistin li ser riya Kerkûk û Hurmatuyê qazayek trafîkê rûda û encamê de sê kesan endamê heman malbatê ku ji dayîk bav û zarokan pêk dihat jiyana xwe ji destan. Her wiha hat diyarkirin ku di encama qazayê de du kesên din jî bi giranî birîndar bûye. La Avusturya'ya bi 10,000 kes li dijî rastgîran daketin qadan. Li paytaxta Avusturya Viyên girseya Qarabalık ku heta gotin 80,000 kesin li dijî rastgiriya tund li ber parlamentoyê mîtîng kirin. Nûnerên dem ku jî bi filamayên YPG û YPJ tevlî xwe pêşandanê bûn. Xwe pêşandana girsî pêşengtiya dengên reş çalakgerên roja înê ji bo paşerojan Konseya Civaka Kurd Feykom û Platforma Polîtikaya İltica ya Mirovî hate pêkanî. Rêxistinên civakî OGB, AK û Çaristan Spo kes nûnerên olîn, nûnerên sektorên çand û hunerê jî destek dan çalakiyê. Li ser navê Black Svuris Miryalan Kulos axivî û bank li desthilatdariyê federal kir ku li dijî nijadperest û rastgiran tedbîrê bigire. Li ser navê Spo jî peyamek hat dayîn û got gelek kesan çeteyên xwe amade kirine ku ji ber faşîstan û rastgiran birevin. Rev çareserî nîne divê têkoşîn bêkirin. Berdevkê Futur Fur Lîhsan ji axivî got divê mirov li dijî tevgerên antidemokratîk ên ku guhertina avhawayê înkar dikin têkoşînê bike.